ben menekat pules meliatos isneno natuin hita ikutin andi lasi maploli neka nako kanal YouTube YKB uab neto aten anu isneno mabiten birin wasiat inhanana uab mese nok inotan masuik bi sulat na Yohanes ahun nakanua elabasa nua talantia posaniu maanto posniukit mabetian bi inela posani inhanana kais amnek pahpinan inesan natuin leka himnek pahpinan himes kamnek fa ama isneno babin menekat anbi menekan si Yesus uap kasemese antekat na bisa lei inotanak nono nua inotana hununak na leo ahui ay nakpahtuan mainota no nua uap kasele bisa lei inotanak laso le nem nak ko kauna leka kauna an lawi hitmes at maet na tuin in laso uabay molok nak pahpinan inotan nono fau leka hitnen aan isneno inak kais at nek pahpinan hitmese tatam nan sa talantiw isneno unloyim henati hit kais at nek mansian mes ama isneno inan loyim henati ine pahpinan aan anbi na Yohanes nakation elabasame an fenek itnak natuin manekan isneno no pahpinan onanete pahpinan matomno sanat ua pahpinan matomno mansian insana mo isneno nek mansian talantia insono inan mone mestilo hipusi henati ansuinan mansian nako sana maleka hitnen anu isneno anbi sulat ahunut na Yohanes nakanua inela wasanin inak kais amnek pahpinan matomnok sanat mansian lekan matom fanok lumit isneno onanete isneno antuit henati hit at fanyon mansian kais at nek pahpinan esle at muin tabala anbi sanat anu isneno naninakit henati hit alakit mese atay hit muni hit at fe kais at fe hit nekak henati at nek pahpinan matmuin an bilumin pahpinan ay hit luim henati tafetin hit muni na polumin pahpinan esle tafetin in hit muni na kosanat mapeno henati hit nek hit ama isneno anbi neno tunan hita meseb hit nekak nai henati hitnek hitama wisneno tiki hitnekak oke mata tontani an bihitua mahit moe mese fnekat an kinantun mantian kit online ane kaisat nikan henati at like mat subscribe at bo mat bati ni hitpia benusin henati hit alalakit at fani on asaksit ay abeno alekot niu anus neno. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.